Sumungte kebong ma phirong ngota mo Opposition party ro wag mani ba opposition by treasury bench ni abo misunderstanding na ni kun kop kuri tan bage hengkai opposition ni simi sungjakha je bubagra je helicopter kamani o abo ki ADC ni প্রশাসনিক খরচ বাইদে কা aboni uttore jeni borom ganang CM Sakha abo bini personal rang baise kawo abo tai kuno unkoni ADC প্রশাসন rang bai kaya already abo sawise paikha second time যখন অ কগ্ন jeni EM কমল বাবু যখন Sakha borok abo jole jakha abo personal attack laye personal hit laye helicopter kalaimani gari kalaimani amtire khlai sawai dosaro khlai council no abhai kaisa poribesh hamia khlai mane abu chaya karon je kono decision nanani police bill phano hindi ADC ni budget no phano hindi amti decision nana hankai council bisingoi tongai decision nana nango council bising thangai nung decision nali angkor thangka mane nung ADC ni borok ni development ni bagai nung kono participate khlai ma kri clear aun bagai no nung jodi ADC ni boro rogno develop khlainan na hankai council bisingo tongai na nung kok sana nangnai council ni father thangka mane nung I ADC ni area ni boro rogno develop khlaina bagai din manusi kata krei ab clear aun bagai no public no elected khlai rahaka public no thangdi chini bagai chini dofan bagai kok side hine pawitra council di dhorka nung orot thamchi chawai jole lawai personal nung attack khlai layai EM tamo kok Sakha CM tamo kok Sakha personal affairs reply diloi abo jole woi walk out thangmani abo chini ADC প্রশাসন bagai budget sechono abo durbagyo karon oro borong manang CM saidi kha already not a single pice rang khoksa phano naharia chini ADC ni MDC totha Tipramathani chairman chini bubagra khoksa phano naya hinai Sakha hangke bini personal rang bai bo helicopter kaman nutuyai abo kok banglayai budget sechono abone sungmani hi thangmani abo ADC elakani borok rokno jole woi ADC elakani borok rokni budget 5 ta ungthong hinai opposition ni je group rok thangmani haya angke batom awon bagino every discussion every sharing every budget every bill discussion khlaika hangkai constructive discussion khlaika kai sawo hinai thainai salo opposition treasury jotono no ang as a nominated MDC hisabe governor ni appointed hisabe ang অনুরোধ খাই হামবাই